Poštovani gledalci, 13 sati 18 minuta, dobar vam dan želimo u našoj emisiji Ogovaranje. Direktno na liniji, telefonskoj liniji imamo našeg profesora doktora Šahzudina Mrko Kamberovića. Gospodine Kamberović, da li se čujemo? Halo? Čujemo se. Znači nismo se okupali. Halo, čujemo se. Recite mi, gospodine Šahzudine Mrko Kamberoviću, kakav je internet u Minhenu ove godine? Čuo sam da ima nekih poteškoća na linijama, na mrežama. Ima poteškoća, ne znam koji su razlozi. Poteškoća ima. Nerijetko se dešava kada sam u komunikaciji sa dotičnom osobom, no name, dolazi do situacije da dođe do prekida, tako da ja nejasno čujem i onda napamet povezujem šta je u stvari pisac htio reći. A da mi recite... Koji su razlozi, nisam upućen, verujem. Da li je to slučaj, recimo, je li to u stvari taj internet se zove seljački internet? Pa malo je seljački, vuče tamo od tabli živinice. A da mi recite sad, da li su oni dodijelili, tamo Nijemci, dodijelili su seljački internet upravo za seljake koji dolaze iz Bosne i Hercegovine? Jest, upravo tako, ali napravili su pogrešku jednu pa su meni dodijelili taj paket. Ne znam iz kojih razloga. Pa to nije pogreška. To nije pogreška. Kako da ne, pa morate vi, pa u tome i poenta moj, zato što naš mentalitet taj, presađen vam, počelo su puštati korijenje, razumijete? Čekajte, vi hoćete da kažete da ste vi emancipovan čovjek? Emancipovan? Da. Lijepa riječ, zaista lijepa riječ, šta god ona značila, zaista lijepa riječ. Razmotrit ćemo je. Dobro, hvala vam gospodine Šahzudine Mrko Kamberoviću. Imate još nešto da kažete za naše slušalce, ne znam, Zamiricu, Šimeta recimo, jer ovo ide sada odmah, ide na internet, online, objava. Online? Da. Pa htio bih samo da poselamim mog prijatelja Šimeta i da mu kažem da čuva bebu i da bude ono što jeste. Sprite. Dobro. Svako dobro, gospodine profesore, gospodine doktore Šahzudine, magistre Mrko Kamberoviću. SCI, to sam zaboravio reći, ja ispričavam se zaista. Mi se opet čujemo nakon, kada se okupamo, pa nakon nekog dužeg vremena čućemo se. Da, čujemo se, profesore Nukiću. Svako vam dobro i živi, zdravi bil, pa se vidimo u skorijoj budućnosti. Nadam se da ste... Iz Banovića budućnost. Nadam se da ste u relativno dugo vrijeme uspjeli da savladate neke tehnike vezano za džojstik i... Kad smo već kod džojstika, možete nam reći kako ste pretrpjeli onaj poraz od Kambera Behlulovića od 7-0? Pa vi, pazite, on Kamber nije bio svjestan kako je zabio tih 7 golova, to su golom bilo golovi na moje greške. Vidjeli ste samu paniku tamo od 5 minuta kad su počeli nakon neredovski da bacio loptu out. Znači to, mislim, ja sam morao djecu drugu saboriti. A litvanski internacionalac, odnosno stručnjak, veliki poznavac fudbala, inače španski korijena sa BH pasošem, Jose Antonio Šiško Uskas, da li on bolji zapravo, možete ovako da kažete javno, od vas što se tiče te kutije soker mašina? Pa mogu vam reći kolega Nukiću da je Šiškauskas, poznavajući njegov rad, njegove saradnike, visoko kotira u mojim očima. Međutim, kad su u pitanju neke dramatične situacije, ja sam daleko jači i bolji od njega i mislim da taj pritisak koji da ta utakmica da, da sam ja daleko bolji, da ja tu svojim potezima, znači
u par sekundi znam odlučiti i zabiti i dokazati u stvari ko sam, šta sam, a ja sam stvari otac. Otac. Dobro, gospodine Šazuljene, profesore, doktore Šazuljene Mrko Gamberoviću, hvala vam na ovom kratkom intervju koji je trajao skoro više od 5 minuta. I veliki vam pozdrav, probili smo već termin, pa tako da se moramo brzo odjaviti. Do gledanja, do slušanja.